Tamam. Allah bütün şehitlerimizin ve gazilerimizin de ruhları için ve Allah rızası için. El Fatiha ma'as salavat. Allahu Ekber. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Ümmetin onurudur! Şehitler ümmetin onurudur! Bismillah! Allahu Ekber! Hocam sadece Allahu Ekber! Bırakmayın. Cenazemizi kuşaklarından kaldırın. ortada. Bismillah. Tabutu çekin baş tarafına doğru. Altından tutun arkadaşlar. Alttan tutun. Alttan tutun. Eğilin biraz aşağıya doğru. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. استخدمنا ولا تستبدلنا اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا اللهم استرنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض واسترنا فوق العرض واسترنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Bir öğrenebilir miyim? Ona bir sorayım.